Baby. Bugün biz Antalya'nın hayvanlar bakçasına geldik. Zoopark Tatarcha hayvanlar bakçası bu ekan. Hem Türkçe'de. Yürü. Haydi, kalasın bit. Ana maşına kile. Maymal. Haydi tağın. Mınsı nerse? Tia. Ayye mınsı. Aqua. Ayye mınsı. Çayka. Yok indi Strauss. Strauss. Mınsı. Ziraf. Jiraf mınsı. At. Yok, bu tigr, yolbarıs bu. Tigr. Bu nasarok, mügüz burun. Nasıl? Mügüz burun bu. At. Tağın tigr mısın bu? Tigr. Yolbarıs. Ördek. Uydu. Mınsı. Fil. İyi. Mınsı. Tağın yolbarıs. Yubal. Mınsı. At. Arslan. Atlar. Mınsı tağın yolbarıs. Bunda yolbarıslar көп екен. Так, biz кіру ишигіне кіре тұрған ишікке келіп жеттік бұғай. Мұнда хайвандар үске өкмініп отырғандар ақырысы. Үрдеклер үшін мұнда көл. Қарайғар. Енді иркен көл. اي خبر است Тік, алға таба. Uğurluklarını osman. Мұнда шындай бір зор майдан. Кішілер келіп пикниклар өткере алалар. Мангалларда өздеріне шашлыклар қыздыра алалар. Рахат яшайлар. Мұнда қол еу атырған орын бар екен. Айда қолны еуйға әлі. Ama sabun yok. Біз мұнда фламинголар янына келдік. Қара қызалар нендей матур. Мұнда көрінер мекен, Мен башта қазлар құшқыра деп тұрам. Фламинголар тауыш екен. Это фламинго. Подожди. Юна да. Менде матур құшылар айма. Ayakları da var. Бірсі. Сіне құшылар. Да, көп. Супыриналар. Ne turda ne kızıl? Анамда бір матур құш айдардан барып қарып зетін. An kuyruğa bak. Anne bütün yeni motor kuşlarında. Бит бұл. Мына бұл сен. Ана Павлин сәрем айтты сізге. Павлин келген сіздің yanға. Екі Павлин. Менде матур. Ей, да Павлин бізге құйрығын ашып көрсет енді. Павлин, Pavlin. айды. Haydi. Ah! 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 Pavlin kuyruğunda kuşatız Bu ya. Pavlin түгіл, bu papugay. Anne. Anne. Onda әне құш мәрлі. Аналар неде зор. Anne. 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 Үйе, әне папугайлар, әйе. Әті білән әне папугайдыр бәлді. Нешексің Страус, қызым? Зор ма? Ay,
maymul qarap tura. Осы Галила, дегенде маймылlar телеки. Senin yanına keldi. Senin bilen seşirge tili ahırısı. Hacım yanında benim de kiler. Allah kirge yaramay. Mesela Hem de iki katlı ne koyganlar nerseni kıyma. Maymullar kişilerge ziyan getirmesin için. Belki alar tişlerge mümkündür. Şuna göre şolay yasaganlardır. Hazır diyege okul yasıyorlar bu. On his farm he had some ducks okulda sadılar. İyi okul yasıyorlar hazır diyege. with a quack quack here and a quack quack there. Here a quack, Yılan there a mı? quack, everywhere. Bunda tizilişip yatkanlar. Yürek köp bunda koyanlar. Su içerler. Su içerler. İyi suda işeler. Uyan selam. Koyarım selam. Kişinin teli sırsı. Bizden kişirimiz yok. Şu uyana koyt. Ben sana bir kız. Şiren bir kız. Uyanlar selam. Sizge anda ko'ngilli mi? Ayya. Nishik yashab yotasiz? Sana bileki qo'yanlar da bor. Koyda. Uyasida o'tira turgan qo'yanlar bor. Bir iki koyanı koydum. Qo'shdi bir joyga. Qo'ya ketgan qo'yan. Qo'yan, qo'y. Ok koyan yumuşak koyan. Bizga Kulakka kelgan. Kulağı yumuşak kına kulağı uzun kına. yerga degan. Bunda kimlardir bor? Subhanallah. Endi zo'r. Voy, men undan qo'rqaman. O'zi mendan qo'rqa oxirisi. Voy. Bu Strauss mi ekan? Voy, salam Strauss. Tomoq ochdimilla sizni? Biz hozir zebralarga qaraymiz. Zebra qo'ya ketdi. Unda diyalar pishan oshi. Sen shunday strauslar. Bizning Alina oshamas Strauss. Ana amitam dey, amitam dey ana. Amina qo'rqasizmi? Nasa dey Amina? Am. No, La no, la no. la. Meni tishlama dey Amina. Sen tishlasanmi qizim? Ana boshini chiqardi, qarala. Sigalarını yiyip ota. Mo'yin uzun bo'lg'ach rahat ekan bularga, boshlarini tig'alarda. Alala kerak aybilar. U oshi turgan aybi tugul, shu qiyma. При желании. Qaranchi ketib bura boshin. Bu qul shekilli, qul. Babayga shuni tavoq aytadimi? Yok endi. Chaqatsin babay. Sigalar koydu. Allah bizim başına olsa. Тижесін ауыстырған қоян. Иланның теңгесі әлініп тұр. Шынды қызым. Онда илан өте. Осы бәбиге шамаға ма? Онысы да зор. Şunu başlarsam olmadı ya.
Ana. Bu ne diyor lan? Әне йылан. Atti. Hindistan. Әне берсе ашайды. Мындалар көп екен. Бұл йыланның бәбейі бар. Hadi koşun. Шундай қызық, мұндай хәлі көргенде. Хәзір қызым, хәзір. Әне де алып. Ana. Tamam içelim. 1, 2, 3. Анамда тағын қабығы. Shine and dried up all the rain. Мында көселер. Lucy Spider climbed up the spout again.